That's right. Champion station in the municipality Akumapa 89.3. Joining me live Akumapa Brekum. Akumapa Brekum. Akumapa 89.3. Akumapa TikTok. Akumapa YouTube. Joining me live for home. I would did that for much vow. Go was for Kafama Kayapo. Sakana, and Nesikona. Next woman, the Western prophet, what David. Whether you like it or not, I am the Western prophet. I was here, Matrase, Metan Kunyako calling said, yeah, when he said, Yabrabomun Sem Emre Nas. Casabrabomun Sem was here, tear futu near you, what drove. Amos chapter 3, verse number 7. Also, without a prophet, you cannot succeed in life. You need a prophet in your life. You need a I can't see me at all. And you are with me, who are on Facebook, who are joining me. Write your comment, Western prophet is my name. I am the Western prophet. About 2 something. On your munina kese. Coupon pajama pa. A soft cash who eat terrible until my mention on call. Sound sooner. They call German in Sua. Young Casame Papa Evangelist Bride, the Buddhas are Malam is cookie.
Papa Bright so Germany brother Kenny Humble. And even radio my friend I mentioned my young family why. I'm me to me mammy or horse. And I'm a name of my Cassia be about the dim come up. Day 2. Day 2. Umpo day 2 nabaso. My catcher say a honey indoor so I there. If you didn't back home. Tabu kuchu. Valentine Kwabla class captain M5 Yen2 Enko. As a class captain, or no Yabako Pez, Apostle General. General is a Power City Chapel. I was a TV, so I will be a boy Juma. I was a TV Kumasi. And Kapuniman and you be a certain and cow home. The Apostle General of ya, and no more mobile no. Me to me a Juma or Moso. Papa of ya. Anybody come on, Casa Brabom come on, see a tear for today and what do. Abrabon and the na ya Casa Braboko and the na dear and a ma ye dem son come away and ye and fell for and tum. And Nessa no money biano, a yana, a yamon one. Now he say, we are say away. Hey, I'm a pay you, a Sicania Nigia. Hey, yeah, a Yahunya dear Sicania Nigia. And in say was as so. We are near bomb person, you know, course not him. Now so Yakodabla and Kukunibi. Asa. Sanyo money here is here. And to me, I'm a tea idea. All the near my bayer and 9BC was a year. No crania me any. Medical you saw him. Me are me pesica. Me pesica we are. Nanye. My penny can hon so I can. Dear, back door make a handsome. Pay for her. Reverend Eddie Okodie, Papa Elham, Sansona Apostle General, Emmanuel Opoku Ampofu Elha. Mamenko Apostle General Emmanuel Opoku Ampofu, class captain home. Namen Commander Kwaba. I mean, there's an impom to say, and I'm in any chinikunum kakra. Papa Kwaba. Yeah, Western. Baby Abokodi. Unyanko Pondi Ache. Yeah, the Christus. Oh, me hoye pa. Umpai bunti. Fiebo Cordia. Radiatum Yamigu Shira. Yami Bishayampa. You can say Power City Chapel. Or no Kurani Wine. Apostle General Emmanuel Pokwampof. And I am the founder and leader of Power City Chapel. Okay. Radiatum, I sorry no Yamedia, but Unyankopon will be our dinner to Asafonano. No, correct. To come Bible now, Peter was the rock, the foundation of Unyankopon, then no see Asafonano. Inti Radiatum, Yana Unyankopon Nam Yasho. Asafono ye radia, but Radia and Sidan or dance for your Ti Radiatum or the yen iron on koa and ashefo. O kind Bible na every pastor be you are just a shepherd. Okay. Or your shefua unyankopon Emma washe and crofos. Okay. Inti say Okase Power City not just a unyankopon aqua or namno so de asafuaba na ono na shenyankopon ejuma and then asafua a yen and crofos na none leader a radiatum or the matuano a frame founder and leader. The Power City Chapel. Bacho Kumasi Asafokasi or a Buakofodia. A Buakofodia. Radiatum Yankopon Yadoma. Sunday way a very powerful Sunday. Okay. When say harvest and I have to be there by the grace of God either tonight or tomorrow morning. Inti corner Yakoshin Yankopon Yunyam. Every Tuesday be a Osei TV. Okay. Papa be on your decoder. Okay. Tuesday between 7 to 9 be a menam ye pioneer of Osei prophetic program for 3 years in the Rade Family Show and I teams program no. Every day biara and you may be a biara program biara between 7 to 9 every Tuesday be as a pioneer because of me bringing to those days now me take more than 3 days for a week in but he said the apostolic grace and said the wow who no Timmy Trafa kunti every Tuesday be there we will Kumasi Osei krom me ye adwuma ewo TV no so then Wednesday na my cancel Kumasi na eradia doma ifiada na maba brekum ha na makasa ewo radio so that is ifiada no between 10 to 11. Then after 10 to 11, no,
na masan aba morning from 5 to 6, that is Saturday. After 6 you know me see for my na me koye cancel. It is Saturday bia me ha anopa me cancel me transfer hwe nya member na erade na modom so fam so etufo epeje nipa ema nipa kwanchere said ye be ya omabrabo ebesiye na omabrabo ebe konkunimdie mu. So that is the adwuma erade de achemen tubu shamia ene yakochini wo ba bia no meba so. Me da say Apostle General ene cotton Kano from Power City Chapel. Papa my me mau be 5 minutes be am one my powerful message be na ye wi yakọ director so na odi two questions bi ba na what am na me mati ya da nyankopon ase se okasa abrabo mu nsema ade a ya na nkofo gye so ne sei ye tie futu ye hoto na che se abrabo we ye futu okay na afin so obeye ho aduru okay na afutuo no afutuo ya ade bia se uhyia opani biara na oche otenase okay onipa onimde na oche otenase se abrabo no eye sei ani sei na ese ofaso ese otobo ese okono kakraka ese onanti sei opani bi na kansa abrabo eduru brebi a ye nante ba de eduru brebi so ese otumrika okay yes enti ni nyina no afutu sema ene me pese etiefo a omutie ye program yi wo abrabo mu nkomo eso ene se u kase abrabo mu nsema abrabo no kire se ensem bebre ne wa abrabo mu okay ensem bebre ne wa abrabo mu na ensem wa abrabo mu no ebi ne sei enne ya ye kase yi obi yawo no enne ya ye kase yi obi awu okay enne ya ye kase yi obi eyare enne ya ye kase nyame apagya obi enne ya ye kase obi enam ahohiahia mu enne ma ye kase obi ankasa abrabo osere obi nsu esu ye ware obi ne obi nsu aware egu so life is not fair this ye kase abrabo mu nsema you got to understand said in this life ade wo wiase ne abrabo mu nkomo yi ene ye program so ne say bre ekura eniema eto no sabre ko na bibia to obi but odimi ginai ebre na wusu no obi nso osere na de ema ne suye no eno na ese obusa se die nti na ma ne suye na de osere no nso ese obusa se die nti na se nipa we osere eno ne efre na brabo mu nsemo because ye wo wiase we no Bible said there is time for everything. Exp0se chapter 3. A time to be born and a time to die. A time for joy and a time for weep. A time to sow and a time to reap. A braye di dia wo ho and a braye di twa wo ho. Enti braye de siria wo ho and a braye di su wo ho dia. Ene ma men share gidifo ni nyame ma mo tie min kra se onyankopon ese me ma onti ase se abrabo no eye kukuruhwi ase na abrabo enye ade a obi ankasa fane totin enti ba bia wonam ne de ekoso ne de ato ne ene de wonam ne no ato obi pen okay yen hyesa de yenso enti se na wusu se o maame ewu a obi maame wu last year na wusu se o papa ewu a obi papa wu last 2 years enti there is nothing new under the sun Exp0se na na kan ye onyansafo solobo o ti bi bia nya foforo e wa asase we so enti se na uti abrabo mu nsem ade ese o ti ase ne se de ato obi a ne bi ato obi pen na se nipa ne tumi ginai enipa no tumi ebo ne ho so enipa no tumi ankasa tenase ama nipa no abrabo abeye yie de no osu no afi wasan besere de no wo yare dan yare empaso no nyame apagya no afi ne yare empaso de a ene obi antia futuo se de wonam biara abrabo mu nsem na se obetia futuo no ayo ho adwuma de a ene afutu sem a ese otia ten se de ahwease ho no sanso no osori ho se de yedi ho no san no hia ho se de yare ho no san na yare sa ho etu dia ne se obehwe akiri kwan na obetia futuo na wa ma abrabo na nkasa etichiu a lesson kofo bebre ho mo ma abrabo nche mu bibi eye den na sade we to me eye den na sane ma we happen me then you have to go back and check say
what did I do wrong? At the end of the year, ma sadie we buy. At the end of the year, ma sadie we see. Sadie ni na ya die bi ehye ehye so. Enti se ne ye wura sisimu na ye wo December sisimu a. You got to understand say you started from day 1. Okay. And you have to do 6th day of December. Enti abrabo, it is like something that we are moving forward. Eye anamotu ayetu ni debia. Eye daily life. Abrabo enye se ne mini binti wo kira sa na beye ubetumi ahue nyansa se die nti na ma last year ma anye yi na this year me da so eti ahonchire mo ubetumi atra se aka kire ho se edie nti na ene me enema enkoso ye na ene enema akoso ye ama me enti abrabo ye afutuo mu nsem a we program mu se ye tu afutuo ni aye wodru no onipa bia nti ase se dia to the bia to be pain. There is nothing new. Dia wo ye bi obi aye bi pen. Dia atu wa ma wusu no obi asu pay. But wa pepa nanim asa sorry akanya ne ho. Dia ama wo da ho na uhu dia onye no. Obi efa the same problem but ene wa sorry wa prepra ne ho. Enti ema ene impremprem tibia no emu wa bam. Ema dia wo fam ne no enka nche o se ba wie. Anasa brabo a endeme. I'm very, very sad. Sometimes because of the okomune. No, we name what future hold for you. We name the China award amount. So at the America Chiro Yamema and will be a Witia Brabum Como. I yet here for you say, unfortunate for say, the two be a beat will be. The Ukomu Biano, Ubia Komu Pain. Now said the Obishi accessory, Sana won so as or he accessory. And call for me no be transit. Na sanko for me no na omudimirika na omutumrika. Na baako a your friend Elvis odi kan and obi a bonus Jaden so every show just say what taking lead. The hu ya na se wa hwefom. Na de odi a chire no abesa ne ho. So abrabo mu sanete onipa bi ante ase se di obi aduru no obetumi aduru hobi. Na obetumi atira ho. Odi ane se obeti afutuo. Wo hia de na wa fam panimfo enyansa na watena se na wenyankopon beboa. Meda se Apostle General any a cotton and canon for powerful message. Class captain akasa wie and he a guest ho na yatwa so. Na join me life or Kodie TV TikTok. Or Kodie TV TikTok. Join me life for Hosisia na be he wani so ade ho. Ye be dim komo na ababu enu me si wi sika free ma oboa enkoye ma oda. Never be a cocoa any my hu ye no. You need cash. Without cash no boy. Sika hu hia pa. Na se sika hu hia dia. Enye ya Christophe wey. Na yem papa no binum so a. Nyame adom omuni sunsum nieman. E wo so mo tse kwan e be fa so e yebetu sika ho anamom. Na no ye kan se grandmaster omu okwan omu faso nye omu sika na Christopher so omu kwan omu faso nye omu sika na and that's our questions we maybe sir anti trawejo no ma mini sa dam na twam ayi okronum die na so ba bia duru no kofie na kotie yem papa Reverend Okodie the grandmaster ba bi ofi oduru ha no e kwan wa yi pa ye ho donti o ha and I did be so back so I be inshallah. I be your Jumai then. Among. And see, I follow me. Na jaw comments ne to ho. Na nia opese otibiano. Yem papa e crowd say obetso. Ma men ko pan kese no ho. Na men ko na kwaba. Emfamra akomapa 89.3. Ne di kan no na na oba ma misa no location no oba no. Send osi hu atmosphere no ofie ha no na etese na men capture hono to ho e ma me papa evangelist by because na no message bi asande em me de ma no me ko ni page ma hu se ode ato ho samu ya fa link ni send fa evangelist for omo ho okay me kai se o kai me twa ho to fast because na me ni se papa na de and bisu ko tache na and na o pacho papa wa bi o so no so friend ho evangelist na bi e ko tache no wo ho e fa daddy lumba yere nsensem ya ho e ma okonome ye ma owie no no hu se ba bi afa na mfa yi o be pacho
but still patron ye me ametia me ngin tu na papa gya tu enti e wose bibi fa nani so oti abroche de na nso ye betra ha ye ne ma gu fom ama ne ma nso pushi na ba rebe na kwaba me jesu minua apombo ko de oba de adaroma ye wontia bi a ye tia na me so me mfa ma osisi a you a brother oh your brother okay good morning no ah the fan no the mafa kufo na omukọ ne je no bisa nse oye lodge ni na kufo se ane no bisa nse obi akọ Roma na oye lodge ni oye Freemason ni dia adan na mochi asai se de obi say ya no bisa nse oye lodge ni ana osi dabi osi unye lodge ni ope lodge fo nchi ayedan eno ne de tisi ehu ye de tie ehu dahiada okay I say ma be gomba nku no dahiada ointment eno ebi we duru ba bi a ho akyerew no e na ochi asa ancha na yehu nipa ko a oye na afi ba bi wo ho a ye di amaw ana bibi wo ho a enti ende ye nka ngum framam samum enti samum sabepe ye nka ngum framam dabi okay wura studio ha no ohu studio ha se me da se na no me bae no me pani ba ko ne bae me kan se no krani papa obi adwuma no wa ya de okay me nhia no one wanda se ma di na chika krawo aba efo ntintam fidi ya so okay nanso wa bɔ modern yesi be queen din fatana fatana wa kono wa ko pa wa ya de me fa kwanya we so abona baso okay na ye ko ekurum akese ni bi mu a FM stations akese bi Kumasi ni Accra ni Techiman ya studio we okay say even though Zambi want me can go from studio bi abo say yes had the information center ground for so no nanso papa na anhwe okay o hwe machine say wo ha no kura ni nyame anim ye ka se obi abo adwuma obo adwuma to me fa kwanya we so abona baso okay panifo se wa ebi ato aso okay ye nka se wa ebi ajai me bonya me mpa ye ma no say afi ba ko mienu beba no nanka ebia yanya kuma pa TV wow nanka aba multi TV so na yenso ya ba TV so bi na brekuma ba TV so bi na yani beje ti papa wadaroma mi mpa ye ma ba bia first ka free nyame nche ho mama na o masa akwanya we ni mani so adi hu na me wo ma no emram sa pepepe me da se wa shira me papa na nyankopon so ebe left no senya wa waka no ebe bamu ama no ene ebe di nkomo ofie ha fi sa me copy se no nsia be body enkomo aboso question bi atimi to basana na no ye no ene de enye left and right bi ya ye wo ha so nyina aso bia o question na enye fie nko na ebisa question open kesi otimachi o wo se wagege adam wo ho ha ye mu nyina mu fie sure minu about here so ha ye fie why enti se wo question mi bisa papa e bia na onyi sa secret ni nkyere wo wo Techiman ho e bia na obe kan wa so papa na asemi say no se na ye no nti question akunya we dey da ho ma obi obebisa question bia ye kasa bia bom nkomo so se ye tie futu ni ye ho odu ye nso ye nchi ano no wo dey aseto kro ni a yeah praise him hallelujah Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lodge boko de. Nyame adom boko. Lodge wo boko de. Nyame adom boko pa. Nkofo bi mpese mo wura mo akwanya wo ho. Problem e be close we be 19th of this month. 19th of this month. Nesis. Okay. 19th draw yemfa obi abim. For e be 5th January and on besia be forms. Okay. Nti akwanya wo so obi betima be fa fonso no. Sure akwanya wo beto ba se de mra ne tie ne be kirew. Ansa. Obetimi edi so a then na waba na be pick form. Ye ka sikaduro ne dia de. To me de me nim bibia friend sikaduro. Okay. Nemum de minim kakra ne se se o yare a otipaiwa oko drugstore. Okay. Akope drugs bi na wanonum na ho ato enti ti yade aduru ye ton drugstore. Okay. Be sisi am ka se sikaduro na aka se mkofa bi mre no manya bi amama dada o sikaduro no meka se biblically anasa mi ko bible school ntinu mi sua bible
So the minimum Bible mu no Genesis chapter 1 verse number 1 honest kaduru kese pa o. Genesis chapter 1 verse number 1. Okay. Honest kaduru kese o. Obeka say apostle prophet woman chen de minsuro kura because omu nim sin yen. Genesis chapter 1 verse number 1. Okay. A code. Okay. Lord for you Bible said last week me ba me ka kire won. Omu use Quran. Omu use 6 and 7 book of Moses. Any Greek key of Solomon. Any other books are akeka nyina no. Na emom ye ho no ye nye book long. Okay. Ye hwe se ofa sikan atwa o tie champion na posa o di nso ni tare so a moja ni betwa. Okay. Na okote romu oyam na de nguso so na de tare ukuro so nansa na wawa ukuro ni bewu. Eno na ye bibia practicals. Okay. Now based on question na ubisa about lodge how omunye sikani ade. Makase Genesis 1 verse number 1. Ase mfitiase no onyankopon bo osoro eni asase mfitiase no onyankopon bo o kan profo kasa na poto kasa e be say in the beginning God created heaven and earth. Okay. In the beginning God created intino wonso wabera bomu no you say life begins at 40 enti wonso wabera bomu no o pese oye ya o pese o diskedura you create something. Okay. So one create bibia untimi nye billionaire. Okay. Millionaire na billionaire bia me nimnu e wo wiase no. Ghana ha yeti ye boskani bi din a e be bisa se adwuma ben na oye. Okay. Mbajo what mase aha di kan ye adwuma nipa no oye. Okay. So un create bibia ye nim bibia ye nim se papa bi wo Ghana ha friend despite. Yes. Papa ndo wiska pa o. Okay. Chairman ye wa manfo a omo ho ye esin despite o. But they are quiet. Am I din? Okay. I didn't tell despite now be able to so whisker. In him this way. In him this fufu. In manapuna salt. In him sa radio stations or ni TV stations are we be ne de crown we be car museum. Oko hwa na wa juice car. Okay. So o wanyima wa create jobs. Enintia. Enti nyankopon create soro eni asase. That is why we are God. Jesus say na munnim se mo so mo ye anyame. What must say? And yeah, but we are yes, so we need to create something. Was me boni pase me suban and me seso. And to all boni pase ni suban and seso. You also nyankopon create bibi, so also create something. If not, untimi and yes, you can need that. Before bet me iskani, Lord Jim Oba, you be so, oh yeah, Juma Ben. Ose bia me a teacher ni. Now, so you teacher niya. A catcher say, one kasa. Bra bonten na befa bibi bra ana se ton bibi se won ton bibi a wo de begiska ana se wontimi create bibi mba bonten a wontimi nyeye wo ye teacher ni na wutie me na de aban aye so tua bitua ye tua bi 4000 3000 ni ade de aban aye so betua no eno na obetua wo me ntimi nya ho hwe ena lodge ntimi nya ho hwe ma ne nyeyi enti de betumi aye abo ane se ton bibi na yankyero kwan papa ebefa so atofo beba kwan papa ebefa so a dom beba begu so ana kosua adwuma bi. Okay. Suansa no adwuma bi. Okay. Na afi yemmo kwan papa nipa befa so a ebeba wo ho na afi watimi anya sika frim na emum se ye ka se eye wo bibi a eye sika duro bi ye wo bibi a eye ade a obefa so a ye de mawa na ukoyeyi na honhom bia be hyew dam na office ka na nipa bia wu na wu nyeska ene de ye ntro obia ka sa kyerwa de to me me twa ntro a kyerwa se me ka no kra kyerwa se eye ntro ana ya ahurudu hurada nsem a no kra bia ennim enti ya ba asase so no nyankopon bo so ne asase no what 6 days according to the Bible. Okay. And a year juma. So won so betimi ya juma joda brada ukeda ya wada fiada memenda na wa hom open so memenda na wa hom na kwasiada wa start wa juma. Okay. Open so 5 days na wa wa juma. Okay. Memenda ni kwasiada na wa hom se ko basa ade a ebeboa wo open se wo ye ya it based on what you do ade a wankasa wo ye obi a ote wo kwa open se onye sika de ndie ebe yedin ebe ni hosa ebe yedin pa obi ya juma. Last papa am say no wantimi amba na o ka say
your boys be or mush them na you had to believe with them. Chairman, do you know what they are going through? We need your move from. Oh, I dear son, what an wonder. You were the unusual Mupie Kuno, dear Modia. Good. So, what quest idea is it that you can't deceive the nature. Okay. A day is coming up. By all means, Obedama some inequalities in a sea. Okay. Because naturally, and a nature and now body young semen, why Yana just say, I dream a day team on found home, now on found prepare for Ochina. Okay. Moja di move Frisani no, enko rest. Okay. Uso enko home, na enko chini ma papa mbrel. Okay. Enti a bi o otimi sundae na waku pie kuro bi so obitimi sundae na ya bona ba ade be china ba bi e bona ba na ho abia so no travel to a different place ko fa bibia bre body no but ekoye no akohia nkwanhia so de san nkwanhia no e bre body no so e was say yesi spiritually ye peace anajo so anajo na uso ni prepare no ho na e de aye ade bia e pese e de ye na ade chi anopa waku adwuma so na wakwa akoye metu your friends and brekum fofu okay say oye adwuma we prophet wa hantinu me base on ne ngosrem na me de we atum nka ni papa mu ampa oye adwuma wia nanka prophet we do adawoma medikito bi na etwuma ma omo aha me da say oye adwuma nyina wi by the close of the day no pra ho ansa na wakofie pra ho sure na ne mo aso na mo se anadu ye mprai da bi opon adwuma ni wi a wapon adwuma no ana adwuma ni fie ni different wo da bi enye fie asem okay we asem intro lord for wo bi your friend dear Osei or a local dear Osei or a local spirit akuma pa FM ye na ya diem ebefa uko fasa tumi ni ba oho a unwo fufuom ebo no nsia me penadam foso sa so onye brother we nyana dan for unwo fufu anajo okay umpra anajo okay so obi ompra anajo it based on honhom kura wonenenam okay now se opra wa adwumam anajo na otugu na anadu kogu dustbin ana bolem na ope enchine bi enchine keke na de peto go and sleep koda na sire obo ade se de enchine ede no se de sikire ede no okay oma adwumam ho no enye de dembra ho wo de try it once a week crampo nti media pete ho sure ade echi aba obetumi asan apra minsan pra ngu entungu good yeah nti ade echi na opa ade echi na jo ade san panifo se na asemasa na asem nsansa what must say okay open lodge mu a bibi koso good ade san bibi koso nti ade asan no na ye be checho na no am say Friday no say yawadan so na ye full moon ye kase full moon a aso ye wo se bosome na ye ma ye wa amamre ne amane a ye bi kura ye common apple okay you can say fruit okay you can say mango ne anka orange mu what you just put it pineapple good na fa si full moon nim ka che ready say de bosome na ye ma no o ma wa brabo enyema enti lodge for bia sa ne marketing we nu e na ye practice okay enti ukase sikaduru a eni marketing bi e bia be wura dem a wonye brother ntin mitim fa ne nyina ma fa na we wuram wura adwaye fa na we wuram upie fra adwaye fa na we pie ni marketing bi ukoda na jo ukwan no yesei ya na ade we shibi wo fie na honye hwam ka chi nyame se omma ne papa embre obra bum su fra ne papa that is all okay what I say enu na ye ne marketing a ye ana ye ndigi in okay ye wuram ku a chi ana yenko oh yeah sure yeah funketing kitten apostle prophet of in China what I say ti oni marketing kitten bi o wa ye nti me catch you say Genesis 1 verse number 1 okay obi ye tua woka obi tua ka obetumi join in lodge but ye betu fu say ton bibi say tonaton ukofa na wabeton po a eye na emom say wonso o create bibi adwuma bi dia ma ho a ma ho 2 years 3 years me set example me secretary is here all lodge o teacher ni a o charge private school okay na o charge o private school no na me ka say no on start on so ni private school kan o se papa me ni ba me se ko sire obi dan o ko sire obi uncompleted dan a on sin wie e na o gyen kura kugum na o jai private school na de kire na o gyen kura nka kran 3 years ni no was asase as school dan a what to fence o kese a new away headmaster wonam sa kwan we so
nesi ankwan o wi training college ama abanya postino meanwhile owo no ni private school from P1 to P6 ni man keten bi a yekeka bom no na yeka bom ayeye yeka sunsumsem kakra papa time achi die aha okay Matthew 6 verse number 24 Osei untimi suma wura no mienu anya sa wo do ho bebeta baako na obu baako animtia untimi sum Nyankopɔn ene mammon ahunyade ye sunsum bi e friend mammon sa sunsum we no omeska lord for ebi mu yisu no na wo ade na wo yisu pa na de bitimi kire wo yisu enu bia na na de bitimi kire okay lord for yisu mammon na de ka ho now Bible so ntimi sum Nyankopɔn ene mammon ahunyade nti mammon ye nsom no okay ye control no se the way obesia ma wade wo ho no so uti anyi ya obegya nyamsom akokodi na chi yemfa mbrefom ye wasikafo ni adefo bebre wo ho a omo mpa so lekọ papatia o ene de ono obehese ebia obefre sofo na sofo banifie abebom paya man wan wi abekasa ya hantan ebia mammon no na apege na do that level but who is kakrampa Bible say bro ho ase na sum Nyankopɔn okay bro ho ase show sofo ase wadifo ase okay evangelist ni ezampakafo ni nyina bro ho ase upon usika nyina no bro ho ase okay Luke 16 verse number 9 Jesus kansan kansan bi ho o say na mesemo say mumfa mammon fo ni bi enye mo namfofo na se mo ho kire mo a omo na ombagimo ko mu fie no maboa mo okay na me nko Johnny Lodge na me nyiska na wo kwatena ba bi dweno ho na se me ho kire me a wasan waba na so obeboa me okay ase mo oti asesen no number 1 no Matthew 6 verse 24 oso untimi sum mammon eni Nyankopɔn number 2 no Luke 16 verse number 9 ose fa omo diska duru no for madamfo sorry Osei sorry kafra Osei kafra anofum brajo Osei kama ya ka asem foforo nya abotre oh say dem make asa no mammon eye honhoma omeska enti ni dimpa de sen o de baye die ma fom pa nke be ka de sen sika duro yanko yanime da bi abujo na wase mo fidie na twam hwehia wow mama fidie na twam hwehia dino me hu ba bi amemfam pie ba sa na makoka de yanka na fe de be se nya asi so obi okita mammon no probability obi ye no high Nyankopɔn bo ade no obo honhom bia ne de onye ye honhom bi de se Michael entimi ma ondi Michael ye honhom a ye de ne kontokakon Gabriel messenger enti mammon enso honhom a oma yenyiska but ahonhom we mu no omo won krobata bebre wo fom okay yensua de kakra enko I'm not promoting abosomsom but de me mesua kakra menim na me chirem so ebia ofa honhom bi te say Gabriel ye nananom omo nim bibia e friend Gabriel ebia o kan honhom nana honhom be na yesoma me kosua de oba bi obisa se honhom be na akanfo Nyankopɔn ana odomankoma de ma mo se mo nsoma no ambeka se o my honhom bi ye friend no atiamframa ono na yesoma no okay na honhom be na Nyankopɔn de ma mo se momfa enkokon ambeka se o ye my honhom bi te se bi ategare se yemfa nkokon na honhom be na Nyankopɔn de ma mo se momfa nyeyi so my honhom bi te se penya boame mamisanka bi ene sa honhom no omo ya honhom omo ntimi mbo ho ban but unya so sa honhom ni mu a kwan papa e be fa so a obeyeye no ana de bi a wo ton no ade no be bo mo waton mbacho waton ase nti lodge mu no omo hwehwe sa ahonhom we nyina kira kwan no ma se omo nyina e de aba na fe aba beboa ama nipa na onam no ne ho atimi ato no enti wo ahobambo spiritually na physically so ya chiro kwan abefa so abbo ban physically ya chiro kwan abefa so wo adwuma no sika sembe koso na no meka chira wo say ye wo bankers a omutimi ba na omone yen ebedi enkomo na bibia ekoso kama edemaye entinu wo ho no ma ye committee na nyame adom a
2nd January 2026 you be meeting na ya wie no 5th January 2026 na ya pon na obi akọ ne fie nti ye kwa ye frɛ bank fo no maba no mabetu ye fo no male chai ye wia spiritually de o se ye dwedware no ye dwedware adudware nyɛ bɔne okay adudware enye bɔne okay o kan Genesis 30 na say nsema wo kan nyina ase wo kotu free bible mu nti grandmaster no bible mu no use pa na say wade fofo bi ho use on say papa fidie ye Christian channel entinu yentimi nka say ha the fire Victor okay nka say ye kofa 6 and 7 book abetena ha nka say ye kofa Quran mo the bible na no kutu ye on say me kasa no me di kan kasa me ka say Lord for you bible okay o me Quran o me 6 and 7 book of Moses okay you sa books ni bible books a wa bobo nyina de na powerful pa e dey me challenge you Osei ni nyina powerful but obi da bi achi ni nyina powerful de na kire say bi ni nyina powerful na de ase wa hiham bi say busia me ba gundu mi so mame yeah no mi so mame sisia me ba yisia abuja ha akoma pa 89.3 abiabo mu nkomo na wasogusu awuti e wa akoma pa fidi kase so na ye hwekwan e be fa so na isi kasem akoyi amayem na reverend echechere reverend doctor kodie TV ene dia onyuma bebre herbalist ne nyuma de edoso pa na nyame nso ahira no enti wo question bi bisa ebe so amema akwan na wafre abaso na nso question bia obi bisa bia na wabisa because ensani bi wo ho a ya mampanfo na nkyerɛkyerɛ ya ye be ka se ebia eye duro bi na omakwaje sikaduro sanya ya kan but ebia na akwan ye ketuwa bi ofa so anka obeyi na me na asemo kan nyina ba bia ho me dane se obi a wonya adwuma uye de nya sika kwamben so na ofa so nya sika na omukuo no nsuso no unya adwuma wo mamu bi eno de he ho de hia pa yi because untimi me kan tell me se wonya adwuma bi da bia sika ne gu mpa ase na wo sesa echema amanfo eno so hu sunsu aso ye den oho anti okodie bia TikTok na we have open kese na me kan asem okodie TV sanso na akomapa brekum akomapa 89.3 ho nyina so yeskumi life wo ho bra bene so a mema akwan na so afra bam ye kasa baba mu komasi yeti afutu na ya ye ho adu papa ye ntwa so quotation me na onsan kutuma yi quotation papa say quotation dey say we yi bebri onsan yi de na oyi no because e hodin sem bebri baba aden sem baba o onsan ho kan o ayo me sem papa wa hantinu me nsuro he adabi eti ne o question ma evim se me yi ni nyina no eti because me papa wa ha adifo no odi o mudi wani mu a o nyira no kre me kobiem me kan say na me kan adware ho asem okay so ye yusu nubrane hahamba ye de solve your problems the dware de eno de ye adifo adwuma adifo na ya omukira hahamba ne nubrane sa ne manema no so Genesis 30 verse number 20 mama kofa bible no na nhwa de kofa bible na Genesis 30 because hana de question na baba me question wo why say bible nko na okoti ko bisa no question baby bible no so aso say ana adifo mu sisi ye pa o niema wo bible na se mu twafa ho saa na mo de nam ho papa wa hanti muntimi nwe wa krona ni mai papa wa ya me pese me cheche zembebre Genesis 30 verse number 27 himpo abraboye bona o abraboye bona ampa sabraboye bona anka kokko bo mutam kokko enunti na the western na osanfa ninua Rahel eka ho na okowa ne ofaba ye friend Laban na Laban na Laban o hin o mani nwan se onhwe na Laban ka che ne se chairman se ma adin masima ye no nwan de obewo a ne ho ye nsinsan ye no okay wo se ufa
na wo na se adwan wo na se ne ho eye white eye media okay enti chama yes no sorry 37 chama Jacob fa nwan ko still omo wa na fufu e na obisa Nyankopon se den na menya enwan no ombe wo a omo ho yensinsan ti asem Nyankopon ka che no Genesis 30 verse number 37 Osei na Jacob fa sesedua okay on se yana na ma no ahema no omo akondwa bi omo tena so sesedua ye de sesedua na esene adonti yana na hu se sesedua na ye fanse na kondwa na yankofa odum nka odum kura ho adin sen sese o okay minim se de meka matomase a odum ho adin sen sese sepele ni wawa omo ho adum sini ayi sese dua no okay sa nue ye ho adin be Nyankopon se dabi Jacob fa sese dua ye nananum so nim nyansa omo se ahemafo no mo na akondwa ye mo dia hima ne se hino enti se hima ka se ompewa obetu sisi ayi aka mamu no yakondwa nyina ye emadia nti emma no tena kondwa sunsum tenam enti sese dua ye dua honhom wom dada naturally nti wo sese dua si wafuom no me papa wa ha ya be hunu no na de ese o ya ahoto beba no obe kire Jacob fa sese dua me kan Bible Genesis 30 verse number 37 sorry Jacob fa sese dua ofa onwunu dua ne ye menim se de meka no dua bi enwunu pa menim se enwunu wo posa enwunu ye ofa onwunu dua okay na ofa chenchere dua ye odua bi e friend chenchere ofa sa dua ne bi obi a wabodama be 2 years mbae ofa chenchere dua ofa coke na otu na bena na wawrewre ho na wasi na wasone so na de ama na wanom obeda so na ateko so dam na 2 years and ase wanom gata munso di ayenko nti chenchere dua nso no eye dua bi a ye de fight spiritual battles okay nti Jacob fa nua we Bible say na oyi hu emama no ma eka afifuo no na odigu anom ye na odigu that same na odinsuo taa ho na moa no benom na omo wo a omo ho asinsan Nyankopon na ekire na ade we okay nti wabrabo no aye horoban hwema na opese wabrabo no bibi kana unless idware waduru wana me pese meti aduru Bible nim enya aduru se boni aduru boni o helps na me kan yo yakwe ahaban asem na me kan yo David say ready dware me okay fe dware yi me hu boni dware me na me nya fita ase so kirema okay enti dware enye boni okay what you say enti oba lodge mu a yesua ahaba manfa ba konka ho e say ne obi be papa ho no papa e dance ni omo mba no enye yare a na awaresem adwuma sem na sikasem this microphone miensan wi enom ko counseling pa enti ma kire ayaresa ana aduru dware de wo yare a yemu oduru bi kura wo de na spiritual disease yemu obi a wonum na udware bi okay se de be ya ho beton okay me kan lodge mu asemu Christianity yenye saa o but eno ya difu adwuma o okay good bi oni oba bi net ba na jaw forget kese pa o Bible mu forget kese pa ana oni oba ate me kan se obi a wawale o obi a wawale mfa nko ho okay akan mamu ya obi bi e friend mpana wade onye oba ne ho ade but ono ne nete ono nete no ne yire no ye friend mpana wade sabie ku sabie buru sabie nya ado na no manimu a se ne maame tofo mu a obekwa koyensi yie o okay uti enye ye kura be mo gina so ye ne ho ade so oba ni wu a o he kura be da ne nchama de good mpana wade ye gitum now okay Genesis 30 verse number 14 30:14 po we himfa 35 30 20 30 15 30 14 be wa brabo ya bona mpa sa brabo nya bona anka kokko ba muta twabere mu no Ruben free adi ko hunu dudem ase ne odo aduaba okay na ode brand na layer say onje na Rahel ka che ne say eno so se wa fa mi kuna na eni ma mo bedu dem ni bi na mi ndie okay Bible say no ka che ne say dudem nunti eni Jacob nkoda Bible say na odi dudem anaju na woni ne kodai
enti saa du dem no eya aduaba bi adifo ha omo wade om de ye bi a oba bi I apostle evangelist radio ntin bi wo ntimi go straight to the point no yanko good asamba ona msemi nko me na mse ona asemi nko oba bi aju sika adi be ma bi adada oso obe ware wa anware ba bi adada wa hwe na juma wa hwe ni school ye fa sa bible quotation wi ana ye fa dudem na dia ye sa ade no se dia be ya oba ne be back o bible mu na me kan bible mu asem bible nko ana wokotu mbato wat mase bepre san twatae lord for say etoda ye di nipa ya kwankere binsi that last yesi na ntwi na mukuna nipa na mo sheda ye ne sa na ntwi na ekuna nipa obo nipa ni diri gumu a am say Isaiah 66 no so quotation wo ho okay Isaiah chapter 66 verse number 3 osi nipa na yekum na ayede nipa na ntwi no mudi gina ho ma nipa me kan enti wo ku na ntwi de enso na nipa na waku no me ka odi fa Isaiah ngoma no ti 66 kwa begani pisa adu sensia ni mu miensa wo bible ni bu fia mpacho fa na kan osi dia okum na ntwi no ti se dia okum nipa nia okum na ntwi no o ti se ni okum nipa ti se dia okum nipa dia okum odwan bo afode no ti se dia obu ti se dia obu okraman ko mu yankum nipa biom okay anti okum na ntwi a ti se wakum nipa enye nipa na wakum no nti bible na kire se wo ye lodge ni a ense se obekum nipa no na nye bi da ti kuna ntwi mum kuna ntwi na fa bo afode okay abafo ni duru it's like the word it is like it say wakum nipa na say me ko debate bi o today's TV today's FM o adura na sofo no ka say Pentecost dan to eno nkunkunu bai na honhom bi free suru to say ja enye ja o nkunkunu na aba o say it's like a tongue of fire it's like say na anya anu o what to say o papa that means you papa baby onimbol bo o se ni papa onimbo se ni papa o to say ni papa na no atio o to say ni papa that means you papa okay enti ya bebe adwene yom say lord focus ya na ye isu discutation e de akunye na ntwi a obedwu se nipa bi na ye kunu dabi ye nyesa samu dabi yekum na ntwi a ye bo afode ma nyankopon ososoro hene bia on say Christianity to say ye de Yesu abo afode awie so ye mbo afode biem e o Christendom mu okay but lodge de ye nka say ye ji Yesu di okay ye nka say ye ji Muhammad di ye nka say ye ji the lodge for munji Christ ni wo Christo na ye ji Christo di say nyankopon na ye som no osoma no okay say the wasoma me nso say the wasoma won so say the wasoma papa we so osoma no for a purpose okay but what must say okay say na yehu Yesu say the yehu Muhammad no yehu Muhammad say nyankopon soma no be nyankopon Muhammad nye nyankopon enti yentimi nsum Muhammad man nye yi ena yentimi nsum Yesu man nye yi gidie die ye ginidi be yansom no okay lodge mu no be me kwaso ndem a I don't preach like that o okay ye kwaso ndem dia Yesu ye nyankopon but ye ko lodge mu a eno mba ho me konkondwa dem a Bible nko ho ba jot ma se nyame adom a bia ene na otwa na se fiade de animi me baba ko be ware ye be ko nkondwa dem ye be bom pai na ya mamre ansa na akora na be wale se de be ya aware ni e be gina kama hono Bible nko ho Quran nko ho enti mi konkondwa dem se ohene a mi wo se de mbom pai fa mi kwaso ndam mu a mi wo se de mbom pai fa ye college mu a ye wo se de ye boy pai fa but what must say but that doesn't mean say would obi sum intimidate obi min kan da ba bia say Christianity nye na min kan da say lodge nye na min kan da say nkramusum nye da bi o kan Mika 4 verse 7 eno kura wa him pam quotations if you are
Micah 4 verse Ezekiel Micah be watch Micah 4 verse number 7 Osei Micah how be Malaiki Micah 4 we here na amani mu biara nante ono ani nyame din na yende ye benante nyankopon dim akosi dada okay oman bia nante ono ani nyankopon dim be yende ye benante nyankopon dim akosi dada enti me obi ne wonye adwene e wo Kristo mu a me ndi natem okay obi ne wonya adwene o Kristo sum mu endi natem sabi osum bosom na obi ne wonya adwene a enkuntia na endi natem obi ane de ope wo ye Kristo ni obi edi watem wo ye bosomsum ni obi edi watem me ye lord ni obi edi matem but what ma say me na me yesi di odwan pe e na odi ni fufuo bo enti no di obi pe no be umpa e no nkyere se didi atem na no se me nua ba bi Fred we no kasa ntum se ni bu afu o kasa gege o na twe no kunu no enye dipo no kunu obi ewu ana me ba ye baako me yiri ye baako me ma me ye baako me nua no ba baako be ma o mo ye 3 me na me ye pani be ma di machi na last born enti me onua ba baako me onua be ma baako me wo ba baako me wo yiri baako me wo ma me baako me wo papa baako ngofu ya me ka nyina no o mo da so tiase o mo so nwuye obi anwuye hwentu obi a okay eti anti makum from 2017 makum na ntwie ni ndwan saa bepom ne obi anwuye o mo da so ti ho obi asumba me fie se ni bawu na wonye sure say ujai saa na o mani kuma o be wu ala ene mi njai nka da bia mekum se mi jai kum no mbe wu nko ade a ene da bia mekum o to so da bia answer wakum me to lord honest can fi bana Osei da vanti de okay ni lodge mu no adwuma wo ye no ewo mrebi a ewo so ye saade no adai bi aduru akwasi de bi aduru a sade kroye kansen brekum hima eni brekum hina onya no ba bi ko omuwe nkundwedam ekoya amamre na anu ya etwaye nura ya ye ya amamre yeso ye ya amamre sa okay so omunye bone dabi so omunkum nipa eno no me bi se o ewo lodge mu no ye mpanfo no nkware ya amamre na se me be kan wa me nso me ye me de ofia na dabi ye obi ho a ebie na adwuma no e big okay na wako we dey ase beba o obi ho na adwuma no eso enti ubisa no se ebia tumi esumasi wo ho ope se ompewe ubetimi se ane ubetimi ni natena se ane na edina ma ona akotena but bi ho so ontimi a me aspania mi wo mu no mi kitama mu nyina enti yewade bi wo ho a omu yewade bi wo ho a ebia yewade bi wo ho a ebia omu nchiri be me mechiri okay that means me de me ho aba afode e de ama omu ahantu betumi akoya wo bibia wo fie mbere ye obi wo ho a wo se wo chiri okay entinu ene de that one you are good to go into your lodge ni a umpire 3 times a day anopa from 6 to 9 your umpire obebo from 12 to 3 and the same musum ya mu na ewe o kramfo umpire 5 times a day that be sister umpire born as how many times 3 times born 3 times see o mo itu afim differences say Jew for so umpire 3 times a day enti yeah ofa Jew suma o Israel na ofa African lodge sum na difference bia nim yenum nyina ya de pepepepe bia omu Jewfo nenu omu sum Saturday beye ye ni da yesum say the mimi da yesum kwese da yesum ye ni sa da no ye 3 months bia ye shia na say men kan si ma men polishing ma atifo ye free angel no na angel ne ba na ye visa ne say bia prophet de na ekoso na brabom de na oya obiyi de na eha no na wa che say oh ebia prophet asem kan o men kan say obusuafo asem kan ebia prophet oni abaya bi nete wasan afa na yire achi edika che ne say ompata na yire ana onyi say aha na o acheche no by force just okotoka na opeka just okotoma no oh and they say oh na ka so open na why na this is kan beba so ye adwuma
na wonya adwuma no kwai say adwuma sika na me koto kai fa adwuma sika to mane akoma ba no de open yema no cash na lodge mu no yo bibi bebre eni hu kwan say o yiri fa ochida say bia o yiri na afa ochi anase wa fa yiri che say o ye bibi sa patano anye sa bibi so or your wedded wife currently say say lodge ni bi ti me onim sa case we obi wo obo ase o ye lodge ni yiri efa na chi honhom ba ko abo ne yiri na ba oda ho aye ka ho asem ya bona be 1 month ni ontimi nkyere be ma no be hu se mu aye den no e na wa kyere not knowing say ono na danfo pa ko jan ma ne ye no ade e na be ma no so da fie na chi pro tisi ai omumfa omumbra na ye ntena asen ka asem no be ma no so mba nti obewu nti oba no de aba mamre bia so ye na mpata bia so ye ya ye bibia de ama oba be ma de mi hu be ma lodge hu bia che ne say wakochi tida mi hu bi da that be e ba sa ye Moses ma no e ba sa Moses ma no say mba de kwa asi boy be ma de kwa asi fa ho Bible say there na ya ko tu Bible say oba bi akoba adwaman omni ko du Yesu nchen e ka say yewra rabbi we de ye to ne so pe that means omumienu na yesi oba na bo akunu na be ma na we na be ma nka ho be ma mbo adwaman be ma de e bia aboroso agu aware mpa ho fi eni nti e ka se mpata ye mpa achew ye won mpata na e won achopa mpata means odi bibi eko amanipa na age enti Yesu say oni obi tina say ofo echi o ye oba opa warwa de open so eja enti no wanga se be ma say ukofa o yire eja ndabi de o kan de o minimum is that Leviticus or Genesis or say be ma bi kofa obabunu a ye nhye no na onye ne ho ade enti wo yire say ukofa oba foforo na onyima e wo say ye hyew ma wo ware ne kan o yire a Christopher Munchiri awara dodo eno bishop ne betima ya no me no na ekasanzo me answer as a Christian and as a lodge ni Christian as a Christian no to me oba asonda mu dia ye chiri adenti amuchiri Bible na aso aka ho asen sisi ya ma to na nso aketu bi 1 minute nkire to na nse menko nri makoma 5 ena edi omugu dan ena nri na edi omugu dan mu no ena edi kwadu esensen soro okay ena edi atwede esi ho enti ade ba ko ye se okofra atwede na okote kwadu ni bi ho na nipa no de nri no gu dan no bie shower ena omu nyina fo na omu si fom enti ba ko ye se wo fra na obie nsuo na ba ko si omu nyina si fom ena mo se be se ade wo fra ena nsuo ni bawo enti ba ko ye se ofro no bokoboko se de be ya nsuo ni ma o ye se ofro na nsuo na ba foforo ba ya ofro na o mabono se ade we memfro ena ade wura no o yi ade ba ko firim ena ode ade foforo be sim ti o ye se ofro na o nyina kobo no ena o si fom ena o yi ade foforo ena ode foforo ko sim o ye ya asesa ade 5 no dada 5 no wasesa o nyina okay now na ade 5 mu no aba buonim omunim de ntia ofura kobu ekote kwadu ni bia yebo nsuo ni mba bi mo bo ye make attempt say ofuru akote kwadu bia na yebo okay but ade mu 5 na o ma ba mu no bi so mo say ade ntia yebo omuntimi nkirew me papa wa ha obisa ne say bi onu na diwa kokoduro bi a obeka say uye Kristo ni abaware mienu da wana ye onu na kokoduro sem okay but de menenu mienu nyina ya awe a meso ya awe eni say ye beto ye ayentimi nsesa no ebeto say Kristo ni ware wan ayentimi nsesa no sana ebeto enti we sofo ware mpenu ayebone wo in asofo kingdom de Christendom ana asofo munu o ware mienu a yehu ni say yebone na ye no kwesa personal ade ana menka Bible mu Bible mu ni nyina Bible mu de say nya ne baako sana Bible ni eka anye onni ni no afutu afra ahun say yesi Paul na ka na asemu Osei say asem ba fi apa Osei nke betima ye so no dia na mentimi nye so no dia se betima wa ya ye bold enough aka no kra ahwe nipa ni maka no kra na ye de ya adwene mentally face factor o ware mienu a enye bone pia wa na me pese mete
Ti asofo nyina timi wari mienu. Ah me kire o say ye beto so. But enye bone say sofo be wari mienu. Ho na me ka ti. Ana enye bone say wo be wari mienu. Enti wo ye sofo a enye bone say wo be wari mienu. Bible say na Abraham Isaac de ordinary jano. Okay. Na ne mpanafo ma no Abraham mpana yentimi anka omo. Yentimi nka omo. Na David de yentimi kan ye de. Dio ye kan ye nya ayi Solomon. Ye nya 700. On de nyame adum yetimi kan ye. But Bible say na Abraham mpanafo ma de oja omo ache de na Isaac de ordinary fie jano. Nti Abraham mpana yentimi ankan. Okay. But what you say? Okay. Aha, so o de da foforo bi a mo beba ha no. Yembo wura wari na me nkyoro wade ene mpana. Odifo enye adwan. Enye bone. Adwan sika e wachi wade. Bebrebe. Sika wachi wade. Ha, kesi. Mama Santo na nso aketo bi nkyere. Yanko. Papa bi na efre ni sika. Aha. Na damfo ba ko din de prophet. Na damfo ba ko so din de apostle. Na damfo ba ko so din de age ikode. Okay. Na sika oba ho a na osisi fie na to cars. To ba me ho me sisi fie na to cars. Na o ka chem se mama nka nkyere obi a se ma ba ha. Okay. Ti mi kokroma pe no bi di bo mi kam na me kan se wa bodam onim se madam fo na yisika o onim se sika o mi fie na me se sika o ho ade che na nipa nyina salai on be gi chop money obi ba yare obi ehia sika akọ school anche na sika hu se no me nye nokwafo ti asem ni e na okọ prophet o okọ difo no so difo famisi na manfo nyina hwehwe me odifo so di ni sie odi ni sie ya pe anche okota de o store no bi ka se we ya obehu me ba haja na ade so we ni se sika o me ho hu we ya obehu se sie na o se sika o ade che no so amanfo aba o be gi school fees no be ya de obi aba o be gi sika se o so nya nokwafo e na okọ foforo ho no me fa se oba o ho to be du ya pe e na odi ni sie Okay. na usi abronsan na ebisa se menua sika ba ho na usi abronsan me sika me hu me pen kura me hu na che se sa asen ani ade che na okoto Range Rover eh masa na sika aba ho sika me hu na che me hwehwe no me hu no ade che oh na wa bi radio station na bi TV station na wa bi factories oh menua na adan sika wa ba ho na o da bi una sika no betna. Okay. Sika mpedede. Sika mpedede. Papa fo ni mama fo o mo kira de P1 ni P2. Nti dede kwika ubeda iskani. Babi esika wa. P1 ni P2 so dey wana dede wo. Ana me so ubeda iskani, u kira de P1 ubeda iskani. Sa. Enti teacher for mo P1 ni P2 no. Akufa do tu am fo montie. Ni panye bi da. Bet kompan. Akufa do tu fo. Wan kan sa o. Akufa do ka kira o mo se. Se o pese o ye ya enye teacher adwuma enye teacher adwuma enye billionaire o teacher ni o ye billionaire da ono na empire ntia nka tete no na mo ye dofu teacher for you don't know you do baby waka for me oh kuani akuafo no bebre omo do ankasa no omo nyeye papa wa ha o ye difo you do bi e friend tafame ana say bi ba ko so e friend tanoja wonsa so mi se ya e betumi de be 3 years kura sika ntina wonsa mu da ne o keka ko edi o bese eja akua ye no min ka se jai be suade ene ntia lodge for me se lodge for do suade o ye de ne practical so de ka nyina wo de wani be hu wo de waso bete ena before betumi afre mama wata na se nsum huhum bia no o de se okonya sa ta family ni bi me nipa a ofre mama di mani hu first o wo do ma ha oni mama wata yenko ya sem ye ka sika sem Osei yenko ya sem ni ane ye ko ya asem no so a na ye ka de mpa mo mbrafia ye ka sikasem na mama mi se o a Christopher kwambes no me fa so akire sika kwan amaye di because na asofo no ase mudi ye jan yen so ma no di ntie basa on say no kura bi ho a ye no kura ye nka mo asofo no sure min dada okay ye no kura ho a ye nka okay me best start no me ko tu je ye se to obodo ni ye den he gu nsi onim o de na da chon sabere papa o hantie bia na mo kana e bia na mantimi an go straight to the point am pe because me papa ha hwa no ye sifu mutwa mto aba prof man kan sana
Sanso ne ka no nti wonka. Yes to abodo no gusu. Na da chon sabeka. Ba mo munye no mo chere mo de da kasa kese mu. Mo sisi afia kese. Maame bi wo wa sondan wa ne ba pe wan siri ko akoskonya. Maame no. Be wo so nto abodo no ngunda bia. Who say me best start to make Genesis 1 verse number 1. In the invitation no. Nyankopon bosoro. Yes asa. Maame no de na wabo ba wiase. Wabo di paba. Hwe, nipa be. Papa ya oti hui. Papa ya oti hui. Nyankopon afa no so abo asafo. Okay, nti wo say oh any business no. Mam Kumasi. Yenko, atiefo atias ye. Mam Kumasi. Nyame afa papa so ni di say. Power City. Nyame afa ne so e de Power City aba. Enti okoduru heaven na nyame bebisa say dey na we create o so me na me create Power City. Any the power. Evangelist and I afidi we yendia. Evangelist Bright. Nyame okọ heaven na nyame bisa say Evangelist Bright. Okọ dey na create as me create Akomapa FM. Yes, any EB radio. Na EB radio. Nyame bisa me ajeko dey say ajeko dey na we create a. Ma create Africanism and African Lodge abawiase. Number 1. Ma create Kodie Media. Number 2. Ma create Kodie Herba. Number 3. Ma create Kodie Construction. Number 4. Ma create Christ Paradise Church. Number 5. Enti ma create niema we nyina. What spell Jesus o? Bonus sanda so. Me ton spare part. Number 6. Ene ya me ye, me ubisa me mba ya. Ya just as ye pap kese. Okay, pap. E be ma ba chele wo ho. Sure. Enti say nyuma be 6 and 7 we. Me ma create ni nyina ba wiase a. Wo be ka chem se me hia ni. Like how? Okay, okọ ha obenya bi okọ ha obenya kakaka. Me da krampa sika beba. Nti maame na otia so ndam no. Ko bisa nse de na wa create ba wiase o da sika beba. Okay. Wa bisa asempa. But what must say? Azumi me de papa we be example. Papa sa Osei Power City. Yes. Power City International Church ne dia. Yeah. Yan fa ne say Accra. Asore no omo members 100. Kumasi members 100. Members 100 no. Kwese da bia omo yi tight. Member bia yi tight. O de yan fa 100 cedis. Okay. Mami fa me calculator. Asemo. Papa anya se me dida ko diem. Ono na e de asem ne ba wo. Musisi ye. Asofo musisi ye. Musisi ye. Okore de yo da no. Papa ye oti hui. O na ta de fefefe. O ni papa fefefe. Onu ni tim fine. Okay. O sere kun kama. O ni hu hwehwehwam. Good. Nipa 100 no. Mo bia ni tight. 100 cedis. Okay. 10,000. Ebe ko ni bottom. Ko ni bottom. Bisanso da be na ofro car say o disque ko nyame o heaven da. Ana wafro bonsanso o disque ko nyame. Car le si ani mu ho no. But what must say? Bisanso da be na wotu ni car ni say papa me fro car ni da ko heaven da disque na ko nyame. Ko ni ko fesim. Why wo nyame adum ni nyansa wo de create bibi. Me ayi African spiritual perfume. Me de no we mfa munyima me hwa de. Oni bi aba o. Me obi pe bi se si obenya bi. Obenya bi. Brekum ha say num. Hwe bag nim. Brekum ha say num maame bi maame na ohye ma we ne friend say mini love. Or gibiton. Okay. Enti upe bia. No for luck. Okay. Na favor. Okay. Na mes be man so ndo ukoba bia na wari aibasa. Yesuwe. Sikasem ana wadwuma no sikasem manfama. Good. Say okay baya hwe bag ni na hwe. Oyo kitu abi hwe ada babi kitu an good. We won. Good ebinie. Okay. Okay. African spiritual perfume. African spiritual perfume. Me anam create madia. Okay. Now, you de nu said yet here. You de nubra ene hahama ene ye. Dua ye de ye no. Ye fa ni nyina o Bible. Okay. Mami ko hwese me hu Matthew 22 verse number 22. Yesu Bible dey say mo pese mo sisi o asofo yi. Matthew Abusia ababo nkomo ni anche bia e be be phone lines na tum na so watime afra baso na so kakra bia wo ka bia no wabeka ahye Kristo dia ni monya ye kasa ababo mu nkomo ase etie futuo na ya ye ho ajo nhoma ye di bedi djuma e wo fie ha no 0546 508850 0546 508850 020317 0075. Mon Francis ya mesem. Matthew 23 verse number 23. Help side yes I perfume we. Many penyeska. Course na shase. Osei munwie mu asofo
atwerɛfoɔ ne falasifo asɔfoɔ asɛm na wɔkan ɔde asɔfoɔ no atwerɛfoɔ ne falasifo sɛ mu yi ɛme nunum ɛne tɛtɛ ho ntutusuo dudu ɛnyɛ sika na ɛdi nyɛ sika enti yɛdi saa nnua wei yesu ne bobɔ ɔdin kyerɛ me o ɛwɔ bible ni mu o bisa ho sɛ members no member bi ba papa yi hɔ sisi ai ɔyɛ difo media koraa no sɛ meyɛ reverend but ɔno ɔyɛ difo no ɔte ahaban a ɛnyɛ bɔne even ɔkɔnsum kora kɔyɛ amamra ɛnyɛ bɔne because ɔnyɛ evangelist ɔyɛ prophet ɔnyɛ ayi what I say adifo no deɛ ɔmo suban te sɛ ɔmo suban ne akɔmfoɔ no bɛn nti ne nneɛma bi wɔ hɔ wɔnte na sɛ that is how they are good nti so pese uye na onye sika sa haban we no papa epuso bi ma se gina kodware ana kotete bi kodware a obadwin so komfo bi a waba brekum no enti ono be dware na dwuma be koso ni sika sem be koso wu member no ye ka kire wa sofu bi a tie ni radio so no wo mpene so sa mpacho what ma se aha enti no eto da me hwese we matwa o a me de ba bonten e de me wan sidi da so the more man for eto no me nya chop money o mpacho what ya se me wo branda ye t-shirt akodi logo boom on logo ya dam bui aha bi boom enti no unya santa ade ni so bia e bia next week me ba me de bebra me nua ba no na wo pe bi no ko ho onsu benya bia to kama mpacho what ase nti me ton tade me ton perfume me na me ye ma ade o lodge for na yisu but say no ma jaba fuma obi atimi yisu bi ketu be ni bo ye din ketu be ni bo ye din pa now say mimi twa we ya babontin ma creating nyuma we nyina na o ka chim se me nyi obeyi enti sika chiri kwadwofo ti anya sonda ni ntrana na be mo ye we se de duru akọ aso pa bo duru akọ enye no media metu Ghana fo nyina fo kebe ya ko counseling dan so be kompaibo so ko counseling e bia papa yi maba ne ho me bedu ye no nyame adum ne sunsun mu ani na wa hu mi hu asem ana mi wura de ne haw magaje se obi am yare me bo na hyehye me o se okeji okwa yense hu beto me sori am ekum fi mi wadu bia me koto aso but se me kote the whole of the day etena mpai bo ase se me bo mpai the whole of the day na kwasi adam ase akwa asori joda makom men's fellowship me dem akọ youth fellowship abba chaman go and work ko yejuma oye adwuma wi a me nka se bra me ho ana me promote obi bet ko obi a odi hunfu obi ho na fe omboaw na adwuma no ombo ho ban adwuma se last week me ba me kan se adwuma se wa mbo ho ban a adwuma no ebegu because you nipa be omo brekum asase su a omo ye adwuma funu I'm telling you nyankopon ti fom dote no ode nyunu nipa na da ho na nkwa ninimu no ye funu ba jo what mase good but Bible so on home nkwa home gu ni mu no honhum ba ni mu na nipa be ye krati asefo saa na ade bia honhum wo mu se honhum ni free ade ni mu pe na ade na ifunu enti won so adwuma na wo ye no wo de honhum ba mu a adwuma na ayete asefo na adwuma no se honhum ni ma adwuma na abaye adwuma funu enti adwuma na wo ye no ma honhum embrem mbacho what mase min kwase ko e na ko bi obi pe mala ma nyama sem obi pe konfo enyama sem obi pe sofo enyama sem obi pe difo enyama sem but de beju no ko ho soro ne se enso ahom ni nyina we nti de wo feel se open no me pe lodge na ma join eye me pe what mase me pa meka se me kosum kramusum obi antimi nyame hwe me pa meka se me ye Christian obi antimi nyame hwe me de me pe ne meye eye wo pe ntimi enyame na betu fu se ko ha ana ko ha wo so ye nipa dwen ho bibini na kristoni ni bufu gidigidi ya inu afra busuma budua na sa bufu aba but na niji bebe dia Yesu aye Yesu sutimi ye ede nyame ase asemo okay abrabo mun komo na egusu a yeti mame na so phone lines no questions de be bapa ma ye ya no mesra ofe baso na waluwa o radio na mame ofre baso alowa o radio na mame na anyesa meme ya blantie masi so me ba mienu pe nti me pese obese maso 0546 508850 0546 508850 020317 0075 020317 0075 ya kasa abrabo mu nkoma o si yeti afutu na ya ye ho adwo me pacho good evening
Radio Sunjenkan. Abrabo mun komo. Me pa cho Radio Sunjenkan. Me pesa me ni top grandmaster kasa. So enye sikebra. Eya sign na wo so radio ni pebi. Amafo na mo komo ni be jaman de break. If radio mfa ya le nti obi aso because radio chance ni pan benya ade kasa. Na so the same no jimu no wo ni sikebra. Eya sign maybe a salad papa no ne yere etimi be jaman. Ade ye papa no na ni pa no be jaman once ni amfa nche no. What me dey ya le action so nti me ne dey an say aya sikagro all come to gas aya sikagro no mu what say na mani pa one ya ya no bia ni so na dey enye ye so aya sikagro na bye Me da say Yankopo Israel kunachina akabibia nsi misusu yo se ofani kunachi ebia osuro ana ebia ofani kunachi na osuro se ni kunu be join ne ya honhom be so ni mu okay na akoyi bibisa nti ya ebia wakansa me ba cho ababo mun komo ya tie dia ya bra what say o ye tie futu ne ye ho ajo ya tie futu na ye ho ajo me ba cho udini ba bia okasafi de gamne kasafi boku e wona he awo ji kwa na so duru tira na wo ko sira sunyan okay minimbu okupa ne madam yen kwai onche boku ni madam person bi say lodge na o lodge wura no aya suma na say aya juma na wa ana company bi na wo bi ana say aya suma sa wa suma kwai okay na pe so suma no twitter no say sika sauna yesu dubai ara na twitter no ibi say yesu say ye dija ya yere no ya sa na bi bi e bodi o ti de na banyan ana yesu nkanti e ma wo mu business se wo mu yana aka se wo manya no mo hombo wo so rahimam ara tina yesu se sikanti na ba ya ara na mu business na to akọ so mu ko yi ajuni eyi sira ko ti ato we want me for sikama obi etimi ko madama de no ntimi for sika okay sika ya bonsam sika ya bonsam actually o nti se o ha no ni ya o le wo maka no wo yo jima wo yesu na aturu bonsam ko actually ya ko bonsam jem ti no de wan tira ba bia efiri ba ko hin na bia Jina misa question mi rambacho ho sai mi de question no yes mbacho nso be na da bu okusisi ai so bi na haya di ni flo adoji mi question anka mi na kan so ameba etika mefa bu oku na ma odra na wako chifish wona ka wayi scam na me da tofu ela gumika nim nanka me di akọ asa de wabo ade no ko sum ko yi ajuni na me se anka we kristo ni anka me ba me kristo nwa me todra nanka me fa bu oku akọ nsum nanka ja wako chi dura ni bi na wakwachi fish ni wayi sikana kajam dia to patura gumika mu me ba ni sa enye sika percent na Yesu ba se ya banye sika na Yesu ba yi oba yan kan ko jintira enye sika onya okra ni yan ko je wonyu mu a wonye sika obewu na wuwu no ba bia homo ni firi ba na ha na ekọ na hono so na oba se na hon fie bo enya sa so hoja pade ni nye se matibidase me da se Yankopo Israel se so odo de aba se osusu se owuna okọ heaven dia mi wo be 20 cd bi metumi atonku adu ama ka ne ya won kwai se okọ heaven dia anye bon dika ne ya nko dikan ya na ka ye be won kwatwan wo heaven ka ye beba onu anga se no gina hon osuro wuo okay wuo be obedwane ma me mfa ofofo so wa ha onu o so pe heaven na ko heaven so wu a wonko afani ana hello abrabo mun komo ti futu na ye hodo me da se amankoko aboko de Yankopo adom adagin mi hia opa debate wo ha na debate ni hiam da be na benya de vidin community me da se agenti yo mi ofrece siere donc on mu yebe de kafra on veut ça quoi so fi so disco ya ko agenu ku disco nti on sa he babu no mai na dinu no e ba na nyi ba ko pe firi nyi bi yi ida bi nyi bi adwene ne yi die wo e ba na nyi skaba ko nyi bi okay yesu ba na nyi skaba ko nyi bi dinu man for no kwan ya jira so okay na ma men sam na se lodge na o kan wasa no we o ka African lodge yes African European lodge
your Asian lodge, okay, your American lodge. Okay. Difference there no one lodge do say no we ase. Okay. That's the only do say e we ase. You can say lodge. Also last week me ba me can say sumunu your fellowship. Okay. Fellowship enduru church. Okay. And a what church? Church ahon odin enduru lodge. Lodge ahon odin enduru okot. Okay. Minya okot ni. Okay. But the me ahon odin duru no lodge. Okay. Sanity. Lodge no et say Christianity. O ka say me Christoni. You say asoro do say na Ghana ana wiase obetumi ya no. Dabi. Untimi. Lodge there bi kura lodge bi wo ha say no brekuma ni mo. Nti lodge there o ka say okay ka me e bia abro so ay 2 minim African lodge minim Freemason minim oboni asa. Okay. Afa muda homa muda ho kakra bi. Pesa se Ghana mi nti mo do na we ti aka be 100. Hey. Na no. Okay. 9th of March. Okay. Any Roman for one lodge. Unye Roman ni a untimi nkobi. Mimi nye 9th of March. 9th of March eye Roman for nko dia. No say lodge ni bia. Okay. Okay. Me da se. Homa so a sheshe. Ala bo nkomo. Dennis Niana. Okay, I had to watch Rosina, Mamma. Why? I show you guys the window. I mean, she out. Okay. Papa, my new sort of car. Mom, or Mattia, she would be father. Also, Mamma, couldn't also back as about. Could be probably say, oh, the Casarina into you say, Matia, into Mugita, do could be Padu Mana, who different. Other some matter that's the cuckoo be by I say Osibe nkuni pa wadi kan atire. Abortion kura unya kwanye. Even kutre, ukun kutre na wanwe a. Ye be question. Okay. Nti ukun kutre na wanwe. Nyankopon abode. Mate. Alabom nkomo. Teacher futu na e hodro. Ba choma mitio. Yo, maybe say ya ba lodge ma. Boni omo chira sesen. As a Christian to a so Trebonian say. Until in lodge, ya Cabonia, massacre, anything. Okay, that's men so me that's a pa. Lodge Munu, Otu Yankopon bra, why bonny? Okay. Otu Yankopon bra. Why Lodge Mra na Yankopon bra. Also, be some lodge as him. It's miss me, ye lodge, no. Lodge Munu, Otu Yankopon bra, why bonny? Last law, etwa to no. De ye de yewa. Enyo den, enfa nye unua. Okay. Ye mra etwa to nyina no. Ade bia nyame last but one. Ade bia nyame abono, bo ho ban. Se ye dua nsuo emwa. Krama kra na ho unu kwan se wa attack wa, unu kwan se ode ade bono. Se nye se wo bedidi a enkuno. Okay. Enti ade nyame abo bia lodge mbra mu no, bo ho ban. Ade a azumi me yire wo ho na magya ko fo obi yire aba okay enye wo na ene de wo ye be ma so oba no nware ye mpo na woni wo kofa na kan yire ho a you are good to go but wedded wife nka obaji yadi okay bi beti ma to ana me sinka obaji se me ka ma me no bubefu sa adwenchire wo nka obaji yadi pa wo de obi yire kofa na obehu okay obehu se wi abo ebe obi apampam nsu to etogu obi afum edi entia se kamanye ska wi na me pe na meye edi entia sesen ni onyuma se question na ba mi mi ko bia me funya no ka se okofa enka bibesi no na yenso ya kire se yenya sika yenya bibia wie ti me kofa die entia wo se bibisi se okofa obi yire David lodge mramu no o se madikan aka se ade a ye de yewa ebe ye oyan emfa nye onua me ba sisia ababo mu nkomo
Yet you have to know me patch me doing the Monica. Let's drop a papa. I could afford a woman in the no body, no why. Now some of you know record on top. You know the other by baby Sabino. Okay. But I can't find you, how you? I'm a first one. Ababu Komo. Oh, really near my own person because you are Habamu or say Sabu so good so I know. Nina, you know, I'm Becca, but I say a flashy, so Diabano, I have a engine so good, I have even though Ushu fear cry at the good luck, bro. Your dear Unwanoma, and now the young or the invite me back, may have a head side, no, met dig in more. Mammy, what have I not recorded to her? Me babechero ahabano eyemienu na mbodi me bo tafame na me bo tanuja na mambeka ahaban kan yesan kan mamu de bi TV ni so da ebe ba beka ahaban asem no mema mudi bi atoso aha ye wode no so ye de ye different wo ho aha but say odu naked hand be somu no obebre papa 3 years kura no entuma sika ntena wunsam sika beba kura ebeko Empiska, Sahaban, no Ichriska, and I were Haban so and Supiska. Dear no money, clear for no dear no money. My man a question is a mobile. He says Sahabano, Ombe Subana, more Munsum, because all for Munso dear. Hurry that, also we are naked. Also, we are when your day. Oh, the hoodie for before this one. Hello. Good evening. Good evening. Ababomun komo. Pastor Napoma. Christo mo pai boy ho ye. Ola about the answer. The question be say Lord no. I believe in reincarnation. Yes. Not too so. Why not qualify so between I Lord? Okay. Now, hey, you breaking a temple African Lodge, ewo Temple 3, ewo Ghana. Baku Pukwase, Maira. Ena baku ewo Ahia Panko Kumasi. Ena baku ewo Techiman. Sisubi mama no I'm say one thing and all. African Lodge were 3 temples ewo Ghana ha. Okay. Your southern sector. Okay. Ewo Accra. Okay. Enu ewo Maira Pukwase. Okay. Ena yewo Ahia Panko no. Okay. And the central sector and a northern sector no Techiman and no if a Techiman Brukum Doma nti yo Accra Kumasi Techiman okay baby me nsa pewe na ye kan say lodge no temple ewo nipa qualify sisi ya yensi 2026 mu die wanya 18 years out me to about me joining but mrafofro eba meeting mimi kobi a cabinet for na ekwa no MP4 ba akwa ahemfo mienu na sankwas fa ye ka ho so ye ka ho ye kotena ase no ye se unya 30 years kura ha ye nyo okay nkola no piske tu ma no so mo fanya skiska kan so de hia etunya 30 years the answer wadwi mu ado be se sia yi a yensi 2026 media o 18 years a lodge bitimi ajo but mind you wunya adwuma yenyo okay yenye kwadwefo emfa ho ni adwuma wo ye no se emfa ho police station ana emfa ho ahimfie so a eno so carpenter ni mason ni betima ye bi oh betima ba why not yo carpenter for bebre na ye mrem no se obi o ye fu adwuma ni na betima ye betima ba okay se obi ye carpenter ni zoom lion so e obetima ba okay o ye carpenter ni na radio adwuma so e eno so betima ba okay na no mo teacher for eno so betima ba okay the yarn is o ye adwuma okay so ogipia on se madikan aka chiro physically kwan be fa so be manage uniema okay na spiritually kwan be fa so be manage uniema what you say aha one we are ye beti bibia chiama chena no o de ye nto aso unya mreben ansana owura sa ne manim ye wo no nya mfie be sense owura sa ne manim okay this me man so TV free because see me 33 and 33 okay me bam somewhere 2017 and tu mu no unya challenges bia e wo lodge ni o Kristo na wo so nim na up to now me obi a me pemre so di papa okay ntinje se o se
Kristo ni onim laso no nyema nkoyi da bintumi nyi sana lodge ne so tie wo sapepepe okay na ba akofo wa fa de mienu aba obu yi okomu mu de dabi time management okay bisa ye ba ya ba jabi mu o ha ko ni ho original o ko sesa ne ho aba me kwaja o me time aswe me camera man hwe oba kwaja wa to ne ntade sugu onse o shenika original wa to ne ntade so okofa me time me fanye sa okay me ba so ababo mu nkomo na yetu ya mfo paso entio na ebisa ne se ka se ya wo bi foforo ya wo te se bi ya obi sa ekonya nsumo a ya bona su enti andaloge no trainer obi ele bi o na wa di boni ana se wa ya di bi no pese oba on come ben so paso ko bona su okay na de o chat so no the number ni here pa number de na de munya number no number de mama asubo no obeyi ni bible nu ama yegina adisem ngoma no ti nwotwe ni mu o se ahotifo mpaibo ye lord for your hoti o okay enti se na ye boy mpai o se na me hunu abofo baason a oginigina onyankopon anim no na o me ma won totrobento nson na abofo foforo begina afodebocha no ho na okura sika hwam kuruwa na o ma won enuhwam pi enuhwam no san ase wo bible nim o ma won enuhwam pi se won fanka ahotifo nyina mpaibo ho sika hwam kuruwa esi afodebocha no so na eduhwam no ngusie no firi obofo ni nsem ko nyankopon anim nti e di ngusie wei ene boasu mate wajiatum ababo mu nkomo ti ya mfo da me ba cho din ba bi okasafi ana me fere book na me bi say ayasom ana ayade nto an kan kire say me person say ayasom ana say ayasore ana yaku okay nti ye hunu hono ansa aha okay ansa na ababo mu wabo no ayasom say yaku fraternity fraternity Lord na mentia se on to tire mu to wa ya ba dia o ma ye mentia se fraternity I say fraternity so what only fraternity there fraternity mentia se me so me pesa obetia se di fanye bida na me pacho ye di nkomo de good ye wo kuo bi wo ho a owura ma sabisabi ufima omo anya mamre bia yese wontimi nkoda na yemfa sabi wufuru ne mabusia mo etesa omo ho from last week bekuma ne a oba nyina no cost na maniaje ho pa this cost na wabisa okay lodge wona wo ba lodge mu ye yemfa ho okay ade ye fa ho ye wadwuma okay wadwuma de udidi agoro a woni ntimi ntena be wu unum san enye asem obu adwuma enye asem de obeye obrabon enye asem na mmum wadwuma de udi ya de aye asem because ubeba ho abe dwuna kan say me ba lodge mi hunu hwe na udi wadwuma di agoro chairman de besi no wani nje but unye sika na de opeso yo ho na ye wa wasema entu wu a wu ye mfa ho okay enye asem obi ansi ho o ma mi wu a obi ansi ho o papa wu a Kumasi lodge central lodge no eno ma ye ni say obi wu a omu nyina be kan bum no makoja no be northern sector ne central sector no omu obi wu a obi am o ma mi wu papa wu wa wu obi am fa ho okay obi ansi ho mumra kese pa ye wadwuma adwuma ene se obetoto adwuma te se de papa e kan eno na ye ade a ye ni ekum ho but say wewu ye se ye ba ho ye be ye ode ho na wo ye fa ho de wo de wo ti ase no ene be kiro se bo ho ban okay o ma me awo enti wo ho okay enti wo ba ye bisa wa wo ho o ka se dabi wo ho ai be mo wa wo ho o ma me wo ti so san wo ho na wa bo ho ban se de be ya unua bi na da sani fo oti konka fom what ya say aha na ya ye ni sa na wonyini ache on de me kire wi aha but wunya wu a ya de nipa bia bewu wunya wu dia obia emfa ho e bia yenya te ntie se wawu a mpa na ebebo se nyankopon omo onfa ahohom san bedum ye wasasi so asa na so obetimi asa aba sure okay emuda ho 0546508850 0546
508850 0203170075 I'm on the phone my number no 0500594560 0500594560 more Italy sounds na Belgium and Israel Germany for no WhatsApp line no ebi a wonti bibi ase wo kwanto mi wo pese obisa akwanya wo hode mam ye kasa brabo mu nkoma o si etie futuo na ya ye ho adwo 0546508850 0203170075 wo help me wo Facebook TikTok onso betim e de comment no ato ho akoma pa brekum ana akoma pa 89.3 akoma pa TikTok ofole wo ho a question bia o bisa bia no ye beyi wa no na bibia akoyie e de ama no nsiabo a ye de dwumadie no besi enti oba na wabantem na onso waba abetire onsem sene papa ka no o se o perfume bi wo ho a ema otimu akoyie wo sikasemu eno so nchiri achiwade bia general bajo na me read comment kafra ka yankwa o perfume no eni achiwade bia bajo dabi ne nyina ne say obeda sorry ye di spray yen sem yemfa mboy hu yemfa spray hu yemfa spray hu et say spray no okay hantini wa hu na was spray sem kakra na wa yon pipe bo se nyame mbo lack bia ye ode no na me ema won sanka tu kwaya na ukonya sika na so kwaya adwuma na me ye media yi na ma spray mi sem bo so me so na e betwa me ka enti me ba so kwa me nse bia ma spray mi sem e na o se me nya me bia nsama kofie na me twan aboso me na so na me sika ye di bia be ka ho ana asesen me da se enti ai o hwe ho na for good luck favor and a mercy so obi be hu mobo wo ye presenter yes presenter for no terms be your friend sorry say obi be ba obi host na wie no on kokwa okay nipa no wiya bi obe mo 100 na say dey bia no 100 boso me nyata 30 million eba alaba mu komo na bisa famity o David video. okay The Mr. Bed is before so no bisa so oba panya wa metiaso so metiaso metiaso kwa kubura the two person kwala the two person to say no that was do that person who say o ko reality no abusiafo na ntufu se jai abusiafo ni tumi fo se jai se mi jai o papa no mame na omo mtum fu ma miska nti omo mo ska nti akowura mu ya na he okase I say me ko Pentecost na how is any say akwase say me o yi ne question na no okay okase so ma me awo kra sa wo o ma me awo asan wo ho so me say that time they don't have power over you okay anytime me ka say ye unya 18 years a utim take decision to aba etinu anya fe na wo call ma me wa call permission yo la so abrabo mu nkomo paso mayenti o anka na nka waje fu okay abusia for so na be ni sa opanyi ne ka sai se ya ji so wi ya so sen no so ya papa so boni o so ki wo ma na mani pa na wa wu no so ba lo je na oh se wa wu di oko e no cha te wo yi wo okay yo ma men so me da se pa ma men fa we mla we de bia de o mun fi he ba bia aba bo mun komo e ba cho ma ne so ma me wa da uruma okay dia na ba yo ru asa ku oni mu okay Mati obeyi wa no we dey simple question ko first one so ni question no simple
lodge nyesum de ye kwa asori kwasi da bia o we are there say ye adwuma ene esikasem ebekoso okay biko Pentecost biko praise be asofo bebre wom enti honi de ye asori asem okay be lodge ye nko gino nko preach obi say wu abeko bunsam jam wu a obeko heaven okay ye need that time ye time aye wo ye say adwuma be na wo ye me moto fita no woni nko ho ye ni ye sase tonton moto spare parts na bompae ka ho na tete wahiem eno na ye lodge mean ade aye yo okay ena lodge mu no so obi ye carpenter ni na obrekum ha se no na bi nso ye lodge ni na osi dan a eye nhye se ode masa lodge ni no na oye na me you see and it's a link bi ba e so uja to platform ni so say e bia good ye connect ye ho se de be ye ho be hin han ya brabum ye ni ho se ye som memenda ye som fie da na ye som kosia da enti busumi miensa bia na ye nyina ahia na ya ye empai bo na ye kwa ba bi obi a de okona so lekọ de okọ ni nkremo okọ de osum ni busum kọ enye sum de ye be ye te uwu a okọ bunsam jam uwu ko bokọ bunsam jam me ye fam ho ben uwu no bokọ ye masem enu nka masem ho ayo private matter enti sumu asem de embam ena wo ye kremoni ontum fa nkremo sem ma ha wo ye kristoni a me ye sofo me fama sofo sem enko ho dabi ye ko 3 days na ekodi no se sabi aduru no mbehye na nyine bedware a de medware no bia na members ni nyina ahemfo ni MPfo ne ministers ni ho amka ho ni nyina the same aduko na members ni nyina obi edware de ye bedi no eno na obi edi ye ponko obi akọ ni ba bi second question no say second question no oh no be say from Techiman before lodge mu kwa we pa lodge mu no this am do ko akiri kakra na ye society bi wo ho a eno asofo nko an na ewum okay enti me beye pani wo sa society ni me mpese me bodin bibi nti enti me ko mu no na me beye pani na me yes oh ye bai se ye ho ahenhan ye se ye nyina ya nya members kakra ya start bi media school ni ade so ade na yem bium na members na omoto correction mai no omuso mbe join ni bi okay na omuso nyeska because sikanti ya asofo ye nyina ya be join ni kuyi nti de mimi nim a papa nim de papa nim a wonso nim na ye nyina ye sua na fe ye de move on eno na ye system a ye de ko nti asofo no mu chemienu bi mu temase bi mu so antemase na fa ba ko no de ne wo ho na African Lodge nso be wo ho okay aha so me ko na nko fo mu di machi me di ko join African Lodge so me ko join base a me prinipa dudu oti okay ene ma me de ko aha we da ho ka se na mo dam for sofu bi so no o se me ka se asofo ku nti ono na de me ko sa asofo lodge nim okay aha nti me wura mu no na aja san sensem no ko happen ya ye switch ko African Lodge okay aha me da se aboso ye ko yemre na so anisa ye kwa na de mi wi atam kwa mi wi atam a be bi o ti mi wi atam mi wi atam ni de na o se me ba ho na ye de ofana YouTube na ye ko ye nti aboso ye ko de na o kan twa to kula okay ye da nyankopon ase erade nhira obi a ko bi aba ye nko de nko yenko erade nhira obi a na o nhira e papa nso na nsem bi wo ho a mani chi ne lifestyle eba obu ade sa de ni die ma de ni die se secondly ade a o ka no se oye obi a oye batwemba I'm a prophet, I'm a Christian, but I'm not disagree some of his points. Okay. Because even Bible says saying Jeman and Nixka said no correct. What you say? 27 mefa why papa kasa ya mefa. Bia and the OT program on Tiasia. Na all kasano na or such o sunsun wisem. No correct. Ene edifo ya bawa ha mumu bebre o ha wuntu anamo unse every Friday bi ahwe Jenny amitwa baba ye cancer Saturday nkofo bebre tifie nso nkofo problem ayo mo say ma aho kire ne niam ankoyi but essence
onti nneɛma ase ne onya sunsum akwankyerɛ bi nti no oka. And this time one of the things say me trans say me ye cancer metime bua nipa che say me ya sorry no kwe what you say because nipa no ba one on one no obetumi a kire ne say na ekọ enti obebusa akwose wo say ya momro difo ho na say ni bibi wo obekire mo enti sa ne ma we nyina ye ne ma ese di tu ho fo na fa Christopher amaba ne nyame nkrofo ne nipa bia wo tie program yi omomoden nya adwuma omomoden fa ne sanye bibi ontu anamon na fa onhwehwe sunsumu akwankyira ebema na braba ye yie me did the apostle general Imano Poku Ambofo odi for power ameda power city chapel ano me men de bia no pa metenase e wa akoma pa fia ha o ba da ne sia no ho no he say ye media me badia ye media me amedia chow me nya duru ha wana metena ye kanse ye tunsu adwuma ti wadwuma sem sika sem ne ma nkoye o utu anamo bat ne ma nkoye unya kwankire se de ye kyerɛkyerɛ no enti mamu nkondem kofo bebre but Christopher nankasa ya kwadro ne ma ye nyine ne anamo ye ntuonti ama hia ne ahokyerɛ ɛyɛ dɛ ba ye so enti se de papa kasa no kasa bibi wo ha ɛsɛ Papa deep for hanti baby o hokrom pese obeko deep. E kire say he is very mature and I love him and I like him for that. As for that one crowd here, etu onipa bia wotie ye ne biara. On se saa de no nso. Na memenda no pa ye trafia ha eye sunsun adwuma cancel. Na ye ma kwanche. Me ka kire wo say ye wura December no November to December me ka kire wo say rade ma me direction me de red oil ye adwuma. Obi o ha on tiase because e duru saa time say ya a month of danger. No kwe. You getting the point? Etienne a obi etie mi on tiase sa na obi antu anamo na afen so ye ma ye nimri sunsum ne ma ho Yesu ba ye before so was starting adwuma kra no he fasted for 40 days for the spirit to empower him before say I would have found you ababo mun komo edini ba ka kafi Papa Daniel itu Papa wa kono osore a omobo ne no man na ye fawa. Mate. Me da se. 27 obeti ma fe twato kura na me de asi. Enti papa. Bobo na mo de se be ye adwuma. Na fe be pesunsu ma kwankire. Onyame ya doma. Me da bia me ofie ha anopa 6 to 12. Me ba ha fiada anajo. My number is 0244 47 03 57 0244 47 03 57 we hear sunshuma kwanche bia efo abrabo ho wo yare bi na apese urade fa yeso eyifiro so na sunshuma ne ma biara urade nam yeso ebema wanyi ochie Saturday bia me cancel e ofia bo modern so ba be hia me the prophet power and apostle general Nyankopon shapa. God bless you. Reverend. Minua. Ewram. Akope ba bia da. Sure. Dey na uka twato na wabobo number na wakyere wachi akwan. Ebia na obi ba bia manfo etie fi de bebre kwa. Ba bia utie mi fi bia no meda se minso for the time chair me okay ye kan ka menka ho kra but wetim do time a chema tena fidie ho ase wadaje Nyankopon hira amen mo amato data ne bundle so mo hwe me wo abefu ntintan fidie so mo so Nyankopon hira mo say minso mase me hu sika koto bundle babia mo fa sika free bia no Nyankopon on hye mama na babia madwuma nkoso musika sam enkoso ne sika wonni bia anga ye free po aye mfro nka hu okay ti mo asema daje sa no Nyankopon onhira mo pa no de twato no me spiritual perfume so pe bi ato a wo se me yire ne friend say mini love aha babia dede sienopsit wa aha mu ko hono ma obenya bi babia omo ye more ni jamde de de nyambai next week ntade no obenya bi hono enti no ope me perfume ni bia obenya bi eno ensa ya de mpa chew okay Emma favor good luck o ton aye nto ne sa ne man o pe bi ato okoho abenya bi na o pesunsu mu nhwemu a papa wo haidie papa be ko da ben be ko o chira no po be ko o be sna ba ya woda enti papa be Friday okay na o be hu na bibia ni a o be hwa adifo no o me very good me number no me bobo ama okay misi fom no di matem o hwe me di ubi enti mi pa jo misi fom di matem number no ene em fa kora okay but unti bibia se dia bisame anase bibi na akere wadwena na efa lodge no ho a o frem me nya abotre na ma chirichiru mu me number no 05
5-4